अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी बीजेपी मणिपुर स्टेट के स्पोकपर्सन एलांगबम जॉनसन बीजेपी दगी रिजाइन तौक्रे स्टेट असिदा थ्री नेशन थ्योरी अमगी मवोंगदा चथरगला फाउबा स्टेट लेंगांगना चपचाबा फिरेप अमा लौबा ngamdre हाइख्रे इंटरनल अमसुंग एक्सटर्नल अनिमक लॉ एंड ऑर्डर फेल ओइरे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट ngarang थोकिबा थौदोक स्टेट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट अनिमक के दायित्वनी हाइना कांग्रेस न हाइख्रे तांखम अवांग लैकाइदा लेबा सेंजम तोंबा कौबा मियोय अमगे युमदा सखंगदबा सिंगना नोंमै राउंड मंगा कापसिलमदे हाइरे खुरुमजरी एसटीबी तरामना ओक्चरी पाउ संदोना पिजरी बीजेपी मणिपुर स्टेट की स्पोकपर्सन एलांगबम जॉनसन बीजेपी दगी रिजाइन तौक्रे कई सामथोंग केंद्र की मनुंगदा लेबा महाका चटमिनबा मियोय लिसिंग अमा हेनबसु बीजेपी दगी तोकनबा वारेप लौरे हाइना जॉनसन एलांगबमना महाकी मयुमदा पाउमी सिंगा उनबदा फोंदोक्रे पाउमी सिंगा उनबा अदुदा महाकना मखाताना केंद्र असिगी मनुंगदा लेरिबा महाका चटमिनरिबा मियोय सिंगा तरे तरा थोंगना खनरबा मतुंगदा फिरेप असि लौबनी पॉलिटिकल पार्टी अमना लेबाक मियांगी अपाम्बगी मायोक्ता थबक्ता तौरक्लबदी पार्टी अदु थादोक्लगा लेबाक कन्ननबा मियांगा पुना चटमिनबा हाइबसी महाकी हानदगी लेरकपा फिरेपनी हौजिकती खांबा ngambagi pankhai adu lale sor funduna lakpa adu ngamlaktabadagi बीजेपी दगी रिजाइन तौबनी फोंदोखि पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाउखुमदा महाकना मखाताना हौखिबा लिसंगनी कुनहुमदगी मे अहुमदगी थोरक्लिबा कांगलुप अनिगी थौदोक असिदा सेंटर अमसुंग स्टेट लेंगांगना लोइसिनबा मियामना पेनिंगाई ओइबा करी तौख्रबगे लेबाकी ओइबा वाफमदा चुंगसिनबा ngamdabagi फिबम अमा लेबा असि नुंगाइते ngasi फावबा थौदोक असigi matangda सेंटर अमसुंग स्टेट लेंगाक अनिना मियामदा चपचाबा फिरेप अमा थंबा ngamdre मणिपुरदा शांति पुरके हाइरबदी सीएसओ गी थाक्ता यानबा अमा पुरक्त्रिबा मखै शांति पुरकपा ngamloi हाइखि यामना नुंगाइजदबदी बाइपुसिंगी इखेंगतना लिंगगा लाक्चबा सांग्रबा चही लिसिंग अनी की मथक्त लेरिबा पुवारी असिदा अमुक्ता उगिरिबा मोंगदा ngasiदी मणिपुरदा डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अहुम लेबदौना लेबाक अहुम थोकदौना थ्री नेशन थ्योरी अमदा चथरा फावबदा पार्टी की लेवल लेगी लेंगा की लेवल लेगी मधुकी मायोक्ता वामतसु फोंदोकपा ngamदा मधु फोंदोके हाइबसु याद अखोई लेजरमलिबा सक्तम मधु ngasiदी नाथैरगा कंप्रोमाइज तौबगी थाक अमदा ngasi kumtharappa matam sidadi leibak asibu nungsijaba leihau asida chalpa koi adugumba mioi ama oibinida madu sor fulle suffocate tawi sor hombam ngamukte sigumba tangkaktadi leibak miyam loinana chatpaduna khwaidagi achumba khongthang oigini hanjaraga ei asigi pongpham asidagi kendra gi leiriba koi miyam punamak aduga loinana ei chatariba ei hard workers kendra sigi ei chamina jariba kudimba members देगी मैं पुनः मखाइजे बता रहे चलो तरा तो खाना लो मतूंगा भारतीय जनता पार्टी देगी इसी मेरे से देगी कोई रिजाइन तो उजरे इसी की आई बच्चेरों करेगी मनोंगा टीवी प्रेसिडेंट दा पिसिन जरेगने महाकना मखाताना हाइखिबदा पाउलिनलेन हाउके बीजेपी के प्राइमरी मेंबर सिफ्तगे लौथोकपा मधु फोंदोक्सी हाइबदा सेंटर ने यारक्लोय हाइबदगी तौबा ngamkhide मणिपुर थुगाइनबा होनबा एमएलए सिंगी मथक्ता थबक अमता लौखतपा ngamkhide कुकी खुलाई पाइबा सिंगना सीएम गी कॉन्वॉयदा अटैक तौरकपा अदु प्रेसटा कुकी खुलाई पाइबा हाइना फावबा हाइबा ngamkhide हाइखे ngasi फावबदा अखोई मणिपुर की हाइजेबा तारेको लेंगा की माइकैदगी कनागुम्बा एमएलए नत्रका मिनिस्टर अमनसु ngasi फावबदा अखोई लेबा की ओइबा वाफम सिदेसिदा मपान थोकना मियाम लोइनना मियामना पामेबा लंबीदुदा चन्नबा होनरपा मतमददी मसासी इहो होरपा मतमदा लूटपा दौना अंडरग्राउंड तौबदना तौखिए मदो कोई नोइ खांगबा वाफम ने मदु सेमदोकनबा चुमथोकनबा अखोई होनबगी महुत्ता अखोई मसेंगी मरक्ता फम्मुननबगी रे अमगा लिंजेन मानदबगी उथोअकांदा मचेत ताना मणिपुर से सब अहुम थुम काउसिदा अखोई लाखरिबा खोंथांग सिदैसिदा पुनम असिगी दायित्व से मखोइसु सरुप अमने अखोइना भारतीय जनता पार्टी यावगिबदसु मणिपुर की ओइबा इशू सिंग असे मणिपुर की स्टेक होल्डर ओरिबा कुकी की चिनाव सिंग नागा की चिनाव सिंग मैते की चिनाव सिंग अमदे कोई मैते पांगल की अखोई अपुन बसिगी यानबा अम लेतना कैदो मैदा एड्रेस तौरय हाइबने अदुबु ngasiदी अखोई करम फिबम न लेगे हाइबसे अखोई खंतंग यिंगमेनसे अखोई हुजि थोयो वाथोबसे तसेंग लोइसंगे हाइबगी वाखल लोचे सेंटर मसुंग स्टेट लेब्रा लेतबरा हाइबसे अमतंग एसेसमेंट तौसे
ngasi phawda karamba mitna uba visible step amatang center na lokha khrawara Paumi singna hangba wahangi paukhumda state asida three nation theory amagi mawangda chatharaklaba fauba state lengangna chapchaba firep amata lawba ngamdre IDP sing hanjinaba thabak amata ningthina paikhatpa ngamdana kamdauna peace hanjilakadawano haiki Internal amasung external animik law and order fail oire Kamjong district ngarang thokiba thokdok state amasung central government animak ki daitani Assam rifle na thokdok aduda kumhai yenglaga leikibra aikhoi kayam kuina khangkhigada ge haina MPCC gi president Okram Ibobina haikre Indo Myanmar ngamkhaida leiba Kamjong district ke manung chanba Namli Wangli amasung Choroda ngarang ngamkhai lansin laga lakpani haina chingnaba KNAB oigani chingnaba khulai paiba sungna chatharakpa landa yum kaya mai tharam khiba thodok aduga mari leinana Congress bawan da pangthokpa paugi mifamda Manipur Pradesh Congress Committee gi President Okram Ibobina ngarang thokiba thodok adugi daita state leiriba government amasung center da leiriba government animangna chapmana ba daita lofom to e nanthokpa yaroi state asida lisingani taratare tege Season Tarakliba BJP government lakpadagi chahi tara farakadawraba asida thokhaningdaba thokloidaba thodok mathang tholakpa leptri lisingani kunhumdagi me ahumdagi thokpa thodok adugi di high faw haining de handakta tronglawbida angang ani hatkhiba mamabuna tamthina sokhankhiba adugi matung amuk ukrul district ta kanglop masal khana hanbagi thodok leptri ngarang maktada ukrul district ke lonaba Kamjong district ke manung chanba India ga Myanmar ga lonaba ngamkhaida leiba Choro Namli amasung Wangli da yum yauna kaithel su mai thadok lamkre kulsing adungam khai ngakna naba leiriba Assam rifle gi post leiribani yum kaithel mai tharam ki ba thodok aduda Assam rifle na kumhai yenglaga leikibra law and order state na daita loribra natraga central government na daita loribra haiba hojik fawba wahang oidi kayam kuina tholiba thodok sing asi yenglaga leikhigadage Tabi gadaba nadi tabi dress center na tawriba asi tawge haina tawribra Manipur da thokliba asi UP Gujarat natraga atopa state ta thoklam labadi prime minister home minister da yenglaga leiramgadra government paimina bada yauriba MLA fawbana external aggression yaure mapangi khutchang silakle hairabani BJP na session hack tawrakpadagi thoklagliba sing asibu kayam kuina khangkhini haiki Marang nahangi incident aduga torong lawbigi incident thokriba incident mayam singse state ataida thokpa thodok oiramagadi honorable prime minister home minister Gujarat ta thokpa tarba UP da thokpa tarba or any other state ta thokpa taro moi kayam kuina yengni leigani pikraba state sidega moina tauge yang tauba hai noi ngangning bangai ngangjau tauning bangai taujau let them suffer hai bagi mongse moi sarkar paiminari ba honorable MLA na bhogwa foreign aggression yaure hai Choroda Namlida amsung Wanglida thoi biji am nakna Assam rifle station mafam anihum de leiribneba mapalomdagi KNAB ni hai amani hai men thangnariba khoi international border the name masi tawse adu border ngai bisi kari tawri no kari yengibno ba Assam rifle si kari yenga leino adu hujik phawda Assam rifle dagi oiro state dagi oiro rush tawsalaga illegal oina sangsalaga tawramido bombing operation tawre khole haibesu ta dieba Myanmar gi border dudana yamna sophisticated oiba khulai pairga sangsalakpa aduga khoi state kina unarmed police personnel khara deploy tawra thamba aduga khoida matiang pangba laine na central force border guard toiba Assam rifle duna kumhai yenga leiba sina takpadi Manipur si kari haini khoi ikai bu ikai re India gi nagarik amani oina hingda khoi ikai re MPCC ki working president Victor Kaising na ngarang thokiba thokdok sing adugi khul sing Myanmar ga lona ba ngamkhaida leiba khul sing gi ngamkhaida leiba khul sing asi kanana khangbi gadabano kanana ngaklibano Assam rifle Manipur yauna Myanmar ga lona ba ngamkhai ngaklaga lakpani makhoina ngaknaba leihanbani adubu ngarangi thodok adudagi makhoi una udaba saraga leikre makhoi gi poster gi khul sing adu uriba jaga ngaktani laibak thiribadi sensitive fiber jaga sing asida law and order ngaknana ba lairiba state force police station gi personnel sing di khulai amata paihandana thamde mapandagi changlakhiba sing aduna matik chaba afaba makhal gi khulai pairaga changlakpani khulai paidaba police na karamna miyam ngakadawribano Victor Kaising na makhatana
Choro namli wangli khul sing asi mai gi connection fangde phone gi network fangde connectivity laitaba jaga asida karigumba ama thokpada karamna pau phongnaga dabano hangki Women Tanadagi Horuga, Paiko, Scape, Adamle Aloyo, and I 9-10 villages border the Rebel Haktanise. Question to him, but the Ashida Canada Gapi do no, Lamse. Assam rifle hire Una with the Bushaba, Kang the Bushaba in a shoe lady. Villages in say lady we say kilometer, Omari, this difference gap Haktane, distance, Yamlapushunate. I should be sensitive over Jagashida. Central government deployed of the Harishu. Kari the Makta state government gi Shibai Tabagam the Venushida. Deployed to Bugam the Veno. Unarmed police personnel, Manga, combined law and order maintained with the Veno. Government she response to Makta the Pianing. Ngarang numidang pung 12 rom tabada Sagolmang Police Station konba tangkham awang lekai da leiba senjam tomba kauba chahi 53 suraba mioi amagi yumda sakhangdaba singna nongmai ron manga kapsalamle thogdok aduda getagi fawjilapa nongmai maruna khamduna leiba car ama amang ata thokhalamle yumgi saruk khara su sokle hari kanana karigi damak nongmai kapsalamba no haiba khangba ngamdri thogdok adugi matangda lekai gi maira paibi ge maikai dagi yaningdaba phongdokpaga loinana yumlakta nongmai kapsenduna aki akhang thokhan biganu haina appeal tawrakle Hujik si leibak si amni irang fataba matamni leibak ningba oiramba yai sajanaba oiramba yai akhoi madu khoi khangam jadre hainingba khoningba lerga ju sakcha udabida lona phone da kaida ngangnaraga gyanmen ta da thabak siba siba tung tawbi ganu sajana unaraga leibak ki damakta oirga su gyan ta tan unaraga mage apamba do bateng pangna badu di adum tawbida khoi kaisu kaijadi adu mafam rang chong khang deba sumana lai kai da la aga nomai kapsan da na mi pai thabai hanba lekai awa ta hanba sidi matung da mun tawbi ganu Manipuri laiba ngakpagi mingda Indiana state terrorism amadi proxy war chathariba asti khudakta lepkadabani haina loop mangan hairi amuko palpam amawaba kohar amasung MSF ki thomi singa loinana ima event singna wakat mifam phamduna hairiba asigi mayokta yaningda bakhongjang changsinkhre kwakaithal da pangthokpa wakat khongjang aduda amuko gi president sorokhaibam sanjoyna phungdokibada listing amaga chamapan nifu mapan dagi hauzik fawbada Indiana loilam sasan tawduna chatharakpa miot minasing Manipur miyam khangba ngamdana lakpa matam kuirakle democracy chatpa leibaki maikhum uptuna divide and rule policy shanaduna amadi black law sing chalaiduna maikai kayadagi Manipur miyambu pumut muthatnana ba hotnari Manipur da hoji thokaliba crisis asigi marakta ngarang kamjong district ki manung chana leiba wangli namli amadi jet choro khulgi yum mai thaba amadi micham miyam phaduna pukhibagi thawong ase India government ki khut chawna yauri ngasi fawba karigumba wafam amata state amasung center lenga ki maikai phongdokte thawong asi lup mangana akanba mawongda yaningde India government na ohaliba kangkhong chaiba fibam asina mahima sing tamba yahandre lalon itik lefale wakal pukning gi nungaitaba kaya thokhale senthum yauna khubam nungda paisin duna thamnana ba hotnari mahakna makhata na hai Manipur bu maikai khuding makta kangkhong chai halaga suda leiriba kuki militant sing season naduna genocide tawnana ba hotnabani Manipur da hojik India amasung Manipur lengak pa singna loinariba maong asida lengak pa oriba MLA minister singna aikhoigi awaba kokna na ba thabak paikhalakadaba leitre kanglup amasung lining gi khenaba thamdana miyamna punsinduna isana isabu lengak chaba maning tamba chawkhatpa Manipur oina na ba hotna minasi haina phongdokhi Hoji government Indiana chatharak liba problem sing ase yamna sangna ekoi Manipur da artificial problem ma chatharak da sumla kunai asibu tumda mangan na honarakpa adu loina kunai asibu kangkhong san base athu matam da solve tawdana tawning momong da divide run sanaraga ekoi gi mioi singbu mai makai mai thadon ba so on ba ngarang maktasu kamjong gi district ta thola kosi yamna laibak thibani lumanga gi maigi dagi su strongly condemn tawjari kunai asibu tangkak ke ada makhoina ekoibu muthat naba wahan naba sinduna ngasi phaw 1949 na hoji po chatharak liba se government India gi mathak Manipur gi miyamna matam gi para tambi ke ne adu ngasi di yamna kanna akoi strongly protest tawi adu para su tambi gani maramdi yamna democracy chapal leba amani largest country ne harba India na pithri mag makho phona laurga su largest democratic country amagi
मितादे मणिपुर दी लोइलम शासन ब्रिटिश शासन अमदी इंडिया की लोइलम शासन खेनब लेते तंपाक के अया मफम ददी अखोइगी खुनाई असु नाको सेमबगी नमादा ऑपरेशन तौखरे सर्च तौखरे अदुगा सिंगी एरिया ददी पेरिफेरी एरिया ददी सु अमदी ननसु द लेबा मिलिटेंट सिंचिना ओपनली अखोइगी मियाम सिंबु हालन लिबसि करी मरंगिनो मसी मरम सिगदने मसी मतिक चाबा पगुम पिगदने मणिपुर द लेबा मियाम पुनमना अखोइ मणिपुरी कन्वीनरसी जाति फुरुक काउलु खाइदबा खुनाई अमा सेमलसी अखोइगी इरम अखोइगी इराइबा अखोइ ngaksedragadi मखोइ गवर्नमेंट इंडिया ना मणिपुर मियामबु काइदुंगसु ngakpirаккани sembirakкани sabirakкani habegi asa thamlorosi अखोइगी लेमिनरिबा अखोइ मसेन ज्ञान तामिनरगा शांति पुरमिनरसी इंग तप मणिपुर सकरप मणिपुर ओइमिनरसी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा सेकेंडरी स्कूल अनि मनुंगदा अमा ओरिबा बोरो बेक्रा हायर सेकेंडरी स्कूल दा ओजा सिंह अमदि महाइरोय सिंह गी ममा मपा सिंह लोइना स्कूल गी हौजिक लेरिबा फिबम गी मतंग अमदि महाइरोय सिंह बु हेना फहनबगी मतंग दा मिफम पांगतोखरे मिफम अदुदा स्कूल असि क्लास 6 तगी हौरगा क्लास 12 फाउबा चौराकना पुना महाइरोय चमंगा रोम लेबा स्कूल असि मणिपुर गी हौजिक ओरिबा इरांग असिना ओजा सिंह चंगबा यादना लेरिबा अमदि चंगबा याबा ओजा सिंह सु लेपगी मवोंग असigi मतंग दा लोइना प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सु लेट्रिबा अदुगा ओजा सीनियर अमदा स्कूल गी इंचार्ज पुहंदुना लेरिबा असगी मतंग दसु कुपना वाखनके स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटी गा यावना खना नैनरबा मतुंगदा अरोइबा वारेप लौनबा मिफमना यानखरे हाइदि रिटायर IPS दाजी सिंह चौधरी बु नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल की वाइस चांसलर ओइना हापे हाइना अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद मुदगल थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकले अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू तौबा नुमितगी पारगा चयोल अमगी मनुंगदा दाजी सिंह चौधरी ना जॉइन तौनबसु चेरोल असिना फोंदोरकले मेसी एक्सप्लोरर एकेडमी चंगांगई उचेकोना सिंधुना चाही असगी काउंसिल ना हाइदोकिबा क्लास 12 की एग्जाम दा स्कूल असगी मिंगचत पुरखरबा महाइरोय सिंह हराउता यामना ओकपगी थौरम स्कूल असगी ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मेसी स्कूल की गवर्निंग बॉडी की मियोय सिंह प्रिंसिपल ओजा सिंह महाइरोय सिंह अमसुंग गार्जियन सिंह सरुक्याखि थौरम अदुगी मनुंग चना मणिपुरी कल्चरल डांस पांगथोखिबगा लोइना काउंसिल ना हंदक हाइदोकिबा क्लास 12 एग्जामिनेशन दा स्कूल असगी मिंगचत पुरखरबा महाइरोय सिंह दा अमसुंग अफबा महाइरोय कया पुथोकना होटनाबदा अचौब थौदांग लौखिबा ओजा सिंह दा स्कूल की माइकैदगी अचंब खुदोल सिंह खुसिनदुना पुकनिंग थौगतके थौरम अदुगा मरी लेनना स्कूल असगी प्रिंसिपल TH इबोमचा सिंहना स्कूल असिना पोजीशन होल्डर कया पुथोखरे मखाताना पुथोकना पांदम थमली स्कूल की ओजा सिंह थवाई यावना होटनाबदगी स्कूल असिना अफबा महिरोय कया पुथोकपा ngambani महिरोय सिने यारिबा मखै स्कूल कादुना अहेनबा वाखल लौसिंग तानसिनबा होटनागदबनी फोंदोखि ओजासिंना होनाबिबा तापिबा खुदमबक्तो नासी आउटगोइंग ओइग्रबा कोइ छात्र छात्री सिंगना मही की चाब फंगले अदुबु लाकदरिबा मथंगी एकेडमिक सेक्शन चिदैदा अकोइ अमुके हना कन्न होनामिलेदुना अकोइ अबबा रिजल्ट हना पुथोकमिनसी Students Union of Kanglaipak Sukna Inat ki masana yokhatsi haibagi pandamda handaka anirak suba oina yaitholtuna lakiba Kanglai mukna changyengna balisingani kuntaruk lakliba me kontra amadi kontra mathoida pangthok lagani haina sukna thadorapa cherol amada phongdorakli cherol asina makha taraduna thoram asida lamdam asigi mahiroi khudingmangna sarukya biu amadi inat ki oiba masana kaya yokhatpada kundari ba yalhau furup khudingmangna thodang longminasi hairi huzikatema break amatang longminasi 12 pass tauba student singna healthcare sector da career semining ba singna Wild Forest Institute of Skill Development na anauba session 2026-27 gi oina Bachelor of Vocation in Hospital Management ki 3 years ki degree course ki damak form lobi bayaragani course asi 30% theory 70% reputed hospital singda industrial exposure piduna design tauba job oriented course amani akupa marol gi damak Chingmairong West amadi Thobal Okram da lingsin beru or contact 7085939785 matam gi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ngibe magigano alaba tamo sige yumse next time tina check sin na laksi laga tham khabani ne Dada nang se
जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसनदुगम मसिगी युमसिबु असोयनान कोकदबतगी एक्सटिक टीएमटी ना नापसेली एक्सटिक टीएमटी जोर हाबदी मक्कोकना बसेमनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट कत्तोकलतिना बमतमदा कपांगल अमुक हेना हेंगलदले एक्सटिक टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्विक होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक मतंग मखा तारपा पाउदा KNAB amadi PDF na faduna pukiba kamlangdagi wangli da leiba jingra ningsen ngarang numidang tek ta kaidana thadorakle olina ningsen chahi nifu manga mapuroiba lakishan ningsen kauba kang patagi nupi amadi ngarang faubadi mari makhong khangdana leiki hairi Senapati district ke manung chanba Fuba village ta Dauzizi ecotourism park ama hangdokre tharamadu da MLA J Kumosa yauna community leader civil society organization sing amadi tourism ke stakeholder kayana sarukyaki tharamga mari leinana MLA J Kumosa na tourism sakhatna na bahona bada forest folk song amadi cultural heritage ning thina ngak senduna thamba mathautai masida aikoi pumna mangna amata oina hotna minaba mathautai haiki Aikoigi ipa ipul sungna thambiramba masana sangi manungda ama oriba mukna manghan khibada aikoigi ipa ipubu ikai khumnaba utpanna te haina loba yai haina wangkhai kendra gi MLA TH Arun Kumar na phongdokre wafam ase lamfel da leba MLA gi residential quarter da pangthokiba All Manipur Mukna Association amagi GV meeting ga mari leina na phongdokhibane thoramadu da amagi president su oriba wangkhai kendra gi MLA TH Arun Kumar VP O Dharma General Secretary M Chaurajit na chingba sarukyaki thoram adu anoba association gi thaupuga da bakhanba amadi mukna chakhot hanaba khanbana mapung oiba agenda oiki thoram ga mari leina na Arun Kumar na makha takibada mukna chakhot hanaba hotnagadaba yamna leiri atopa masana sangide state level dage lankhatlaga national international gi thakta thoktuna masagi career semba ngamnari atai masana gumna mukna sanaroi singsu khudong chaba fanghalabadi masana asi chakhot hanba ngamgani haiki मुना है मसाना से कोई योगत के हाई तरह का दी बस मुना साना बगी काना बसे कोई प्लेयर सिंह तो फंगन बसे खन्ना बम चंगे है मरम दी कहीं करना दी साना बसे के कहीं को काना बम तंग फंगद्रबा साना रू बगी मस्जिद के मेडल फंगे है बगी काना बस फंगद्रबा मेडल के वैल्यू जो लेत्रबा सर्टिफिकेट की वैल्यू जो लेत्र का दी मसाना सी प्लेयर सिंह थोलक तरह का दी सुमतम न तमन मांग तरह को ताबने दुना साना री प्लेयर सिंह सीधा मसाना से साना बदा कोई काना बखर दे फंगी को मसाना सिंह असी दी रिकॉग्नाइज हो रहा दुगुम्बा गेम अमो रिको गाय बस मोय खंगल लकांदा मसीदा फंगा मेडल सिंगसिना एकोई थबा इंखांग चंबदा कानबा मोय रिको गाय बा सिगुमगी आइडिया से लाहन बंगम हलकांदा दी मसिगी लंबी जे सेंबी बंगम बतागदी एकोई सोयदम के मसाना सिजुम तमना तमना दुम चाखोलकनी मसि अरोइबदा मरोइबा पाम खना पिजरी BJP Manipur State ki spokesperson Elangbam Johnson BJP dagi resign tawkre state asida three nation theory amagi mawang da satharak la fawba state laingana chap saba firep ama lawba ngamdre haikre internal amasung external animak law and order fail oire kamjong district ngarang thoki ba thodok state amasung central government animak ki daitani haina congress na haikre amasung Tangkham awang laikai da leba senjam tomba ko bamiyo amagi yumda sakhang da basungna nongmai ron manga rom kapsilam de haire Ozik fabugi na asibina pizza papawang matang asalo shinjare meeting tabiru pumna mapu amukana krumjari